Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Dr Nteziryayo Faustin yashyizeho amabwiriza mashya arebana n'imikorere y'inkiko hagamijwe kubahiriza ingamba nshya zo gukumira icyorezo cya COVID-19. Ayo mabwiriza agatangira kubahirizwa ku ya mbere Nyakanga 2021. Ni umwanzuro wafashwe hashingiye ku cyemezo cya Guverinoma y'u Rwanda kimenyesha ingamba nshya zikumira icyorezo cya COVID-19. Itangazo ryashyizweho umukono na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga rivuga ko ibikorwa by'iburanisha ry'imanza byari biteganijwe mu byumweru bibiri bibarwa uhereye ku itariki ya mbere Nyakanga 2021 bisubitswe mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali mu turere twa Kamonyi, Rwamagana, Burera, Gicumbi, Musanze, Nyagatare, Rubavu na Rutsiro. Buri rukiko ruzamenyesha ababuranyi itariki imanza zabo zimuriweho hifashishijwe ikoranabuhanga rya ISCMS rikoreshwa mu nkiko. Iryo tangazo rivuga ko imanza zirebana n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kimwe n'imanza ziregwamo uwafatiwe mu cyuho, usa n'ufatiwe mu cyuho cyangwa uwemeye icyaha ku buryo budashidikanywa bafungiye muri za kasho ziburanishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga aho bishoboka hose, naho aho bidashoboka abaregwa bazazanwa mu rukiko ariko hubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Inkiko zikorera mu turere dusigaye zizakomeza gukora uko bisanzwe hubahirizwa ihame ry'uko buri rukiko abakozi bakorera mu biro batagomba kurenga 15% by'abakozi bose, kandi hakaburanishwa imanza zirimo ababuranyi babarizwa mu karere izo nkiko zikoreramo keretse mu gihe kwifashisha ikoranabuhanga bishoboka. Urukiko rw'Ikirenga ruteganya ko ibikorwa byo gusoma imanza bizakomeza mu rukiko zikoreramo mu mujyi wa Kigali no mu turere twa Kamonyi, Rwamagana, Burera, Gicumbi, Musanze, Nyagatare, Rubavu na Rutsiro. Ababuranyi ntibagomba kuza ku cyicaro cy'inkiko, ahubwo imanza zizasomwa hashyirwa kopi zazo muri systeme ku munsi bamenyeshejwe ko zizasomerwaho. Cyakora mu tundi turere dusigaye imanza zizasomwa uko bisanzwe. Kubera ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, abakozi b'inkiko batazakorera mu biro bazakomeza gukorera mu rugo. Abayobozi b'inkiko bagomba gukurikiranira hafi imikorere y'abo bakozi kugira ngo batange umusaruro. RIB yafunze umugore witwa Abayisenga akurikiranywe icyaha cyo kwica umugabo we Kamizikunze Pierre w'imyaka 51. Umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yavuze ko yamujijije amakimbirane yo mu ngo yaramaze igihe. Ubu bwicanyi bwabereye mu mudugudu wa Rwaruhimbi, akagari ka Gituza, umurenge wa Kageyo, akarere ka Gatsibo, aho umugore witwa Abayisenga yemera ko ari we wishe umugabo we Kamizikunze Pierre Claver wahoze ari sedo w'akagari ka Gituza. Byabaye mu ijoro ryakeye. Umuvugizi wa RIB avuga ko uriya mugore yamusanze aryamye amukubita ikintu aramwica. Bivugwa ko yamukubise umwuko munini bakoresha bashigisha ikigage amujijije amakimbirane yo mu ngo yaramaze igihe. Dr Murangira Bitieri, umuvugizi w'umusigire wa RIB, yagize ati uyu mugore arabyemera, yamaze kumwica ajya kuri polisi ati nishe umugabo wanjye. Batumujijije iki? Ati mujijije amakimbirane. Umugabo we ngo yaramaze igihe agiye gushakisha imibereho mu ntara y'Amajyepfo. Dr Murangira Thierry avuga ko ubutumwa aha abantu ari uko ntawe ukwiye kwica uwo bashakanye bishingiye ku makimbirane y'igihe kirekire. Ati bakwiye kwifashisha inzego za leta mu kuyakemura, byakanga bakaza muri RIB, uko kubibika nibyo bivamo kwicana. Amategeko ateganya igihano cyo gufunga burundu ku muntu wica undi abigambiriye nk'uko tubikesha Umuseke. Itangazo ryavuye kwa Minisitiri w'Intebe rivuga ko Perezida Paul Kagame mu bubasha ahabwa n'itegeko nshinga yakuye Dr Anita Asimwe ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo cyita ku mikurire y'abana. Nta mpamvu zavuzwe zitumye Dr Asimwe ava kuri uyu mwanya yagiyeho muri 2017. Itangazo rivuga ko Munyemana Gilbert ari we ugizwe umuyobozi mukuru by'agateganyo wa National Child Development Agency. Uru rwego rwagiyeho mu rwego rwo guhangana n'igwingira ry'abana. Ubushakashatsi bukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR buvuga ku bipimo by'ibanze ku mibereho y'abaturarwanda, Rwanda Demographic and Health Survey, bwasohotse mu Ukuboza 2020, bugaragaza ko kugwingira mu bana bato bikiri ku kigero cya 33% byaragabanutse kuko byari 38% mu bushakashatsi bwa NISR bwa 2014 kugeza 2015.
zindi mpinduka Perezida Paul Kagame akoze nyuma yaho kuwa kane yirukanye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi n'isuku n'isukura WASAC Dusenge Byigero Alfred kuri uwo mwanya akazamura Umuhumuza Gisele wari umwungirije akaba umuyobozi mukuru by'agateganyo. Dr Anita kuva muri 2013 yabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Minisante ashinzwe ubuvuzi rusange n'ubuvuzi bw'ibanze, aza gusimburwa na Dr Patrick Ndimubanzi. Mu Kwakira 2017 nibwo yagizwe umuyobozi mukuru wa gahunda mbonezamikurire mu bana. Dr Anita Asimwe yize ibijyanye n'ubuvuzi rusange muri kaminuza ya Dundee mu gihugu cya Ecosse, Scotland. Abantu 5 baguriwe n'ikirombe mu karere ka Ngororero mu murenge wa Ndaro aho bari bagiye gucukura amabuye mu kirombe bivugwa ko cyari kimaze igihe gifunze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndaro Alphonse Nzabakurikiza yemeje ayo makuru ko ku ya mbere Nyakanga 2021 mu masaha ya 4 za mu gitondo abantu 7 bishoye mu kirombe cyari kimaze imyaka isaga 2 n'igice kidakora. Avuga ko 2 muri bo bagiye kwiba amabuye mu kirombe, basigaye hejuru 5 bakinjiramo imbere ari naho bagwiriwe n'ikirombe bakaza kubakuramo bashizemo umwuka. Ati abo 2 basigaye hejuru nibo batabaje, natwe duhita twiruka ngo dutabare. Mu masaha ya 12 n'igice nibwo twari tumaze kubakuramo, bose bapfuye. Bari bagiye kwiba amabuye kuko ikirombe bapfiriyemo cyari kimaze igihe gifunze. Avuga ko byagoranye kubakuramo kuko bari bageze kure mu kuzimu kandi byabaguyeho byari byiganjemo amabuye aremereye, bisaba umwanya munini. Kuba kompanyi z'ubucuruzi ziza zikongera zikagenda ni kimwe mu bigoye guhagarika impfu ziterwa no kuriduka kw'ibirombe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndaro avuga ko impamvu nyamukuru itera abaturage kwishora mu bucukuzi butemewe n'amategeko ari uko usanga inzego zibishinzwe zitanga impushya muri kompanyi zicukura, hashira igihe zikongera kubirukana ko batujuje ibisabwa kandi nyamara amabuye agasigara mu birombe. Avuga ko bikwiye kwiganwa ubushishozi, abacukuzi babigize umwuga bagahabwa uburenganzira bwo gucukura, bitaba ibyo bikaba bigoye guhagarika abaturage kongera gusubira mu bucukuzi butemewe. Agira ati umuturambye nuko kompanyi zicukura zabigize umwuga zakwemererwa kuza gucukura zigakoresha abo baturage, kuko usanga bajyamo bihishe kandi nta buryo bwo kwirinda bafite, ntibaba banazi uko babigenza. Abaturage bahorana amashyushyu yo kujya kwishakiramo amabuye. Icyakora avuga ko n'inzego z'ubuyobozi bw'umurenge zigerageza kurinda ibyo birombe, ariko abaturage bahora biteguye guca mu rihumye abarinzi kandi bigoye kurindisha ibirombe abantu utazi igihe bizamara. Nzabakurikiza asaba abaturage kwihangana bagategereza igihe abahanga mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bagarukira mu birombe bakabaha akazi, kuko ubuzima ari bwo bwa mbere bwo kurengera. Hari amakuru avuga ko tariki 22 z'ukwa gatandatu 2021 umuyobozi w'akarere yagiranye inama na kompanyi 14 zemerewe gucukura amabuye y'agaciro. Yabasabye kurinda imbago z'ibirombe byabo kugira ngo abacukura rwihishwa babura aho bamenera. Yanabasabye kwirinda kugura amabuye ku buryo bwa fraude kuko biri mu bitiza umurinda abacukura rwihishwa, ari nako bashyira ubuzima bwabo mu kaga, nk'uko tubikesha Kigali Today. Mu bitaro bya Kibagabaga biri mu murenge wa Kimironko akarere ka Gasabo hari abarwayi ba COVID-19 babana n'abarwaza babo kandi bitemewe. Umwe muri bavuga ko amaze hafi cyumweru mu cyumba abarwayi ba COVID-19 barwariyemo arwaje umwe muri bo. Yatubwiye ko mu minsi yashize yazanye umurwayi baramupima basanga yaranduye COVID-19. Abaganga bamubwiye ko agomba kumurwariza muri icyo cyumba. Ati nabasabye ko baduha imyambaro yabugenewe irinda abantu kwandura cyangwa bakajya batureka tukajya hanze, ariko baranga batubwira ko tugomba kubana nabo. Avuga ko kubana n'abantu banduye kiriya cyorezo ari ukubashyira mu kaga ko kucyandura. Undi mugore uri mu barwaza nawe avuga ko umurwayi we yagiye mu bitaro bya Kibagabaga arwaye indi ndwara. Amaze gukira yaje gutekereza ko byaba byiza yipimishije COVID-19 kugira ngo amenye uko ahagaze mbere y'uko asubira iwe. Ibisubizo byaje byerekana ko yanduye, bamuha igitanda. Umurwaza we yabwiye Tarifa ko nyuma y'igihe runaka amaze muri biriya bitaro yatangiye gukorora, akaba akeka ko yaba yaranduye kiriya cyorezo. Yatubwiye ko aho inyuma y'icyumba barwarijemo abarwayi harinzwe n'abashinzwe umutekano mu bitaro.
Umuyobozi w'ibitaro bya Kibagabaga Dr Samuel Nkunzibiza yavuze ko ayo makuru atarayazi ko agiye kuyakurikirana. Amakuru yatanzwe n'umwe mu bakozi b'akarere ka Gasabo avuga ko Dr Samuel Nkunzibiza amaze iminsi mike agizwe umuyobozi w'ibitaro bya Kibagabaga, aho abarwayi ba COVID-19 barwarira hitwa muri Red Zone. Umuganga yabwiye Tarifa ko ubusanzwe kizira ko abarwayi babana n'abarwaza, niyo mpamvu bahise Red Zone. Avuga ko iyo basuzumye umurwayi bagasanga yaranduye bamushyira ahantu habigenewe mu rwego rwo kumurinda guhura n'abarwayi, nibyo bita isolation. Muri ibyo bitaro hagomba kuba hari ikipe ikurikirana abarwayi, hari ahantu hagenerwa guterekwa ibiribwa kandi naho haba hateye imiti kugira ngo uje kubihatereka atandura. Umurwayi ufite agatege ava ku gitanda akajya gufata ifunguro, yaba arembye muganga akabimufashamo. Umurwaza uje kureba uko umurwayi we amerewe ahabwa imyenda yabugenewe imurinda kwandura, agasura umuntu we ariko ntahatinde. Umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana avuga ko ibyo atarabizi ariko akemeza ko bidakwiye. Ati ntabwo abarwayi ba COVID-19 bagira abarwaza, bitabwaho n'abaganga gusa. Avuga ko gutuma abarwaza babana n'abarwayi bitemewe. Yaboneyeho guha umuburo ibindi bitaro. Tarifa yahamagaye Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel ngo agire icyo avuga kuri ibi. Mu nteruro imwe arasubiza ati ndi mu nama. Nyuma y'icyumweru cy'ubushyuhe butigeze bubaho mu mateka ya Canada, aho bwageze kuri dogere Celsius 49 mu gace ka Lytton kari gasanzwe kagira dogere 30 mu bihe by'impeshyi. Kuri ubu iki gihugu kibasiwe n'umuriro udasanzwe watewe n'umurabyo w'inkuba. Kuri ubu inkongi z'umuriro 136 ziri gutwika mu bice bitandukanye bya Canada, aho leta yatangaje ko igiye kohereza indege za gisirikari mu kurwana n'izi nkongi. Yasenye hafi agace kose ka Lytton ndetse n'ibindi bice bitandukanye byagizweho ingaruka. I Vancouver aho abaturage benshi basabwe guhunga. Ibipimo by'ubushyuhe muri Canada birimo kugabanuka, ariko mu minsi ishize byari byarazamutseho hagati ya 20% na 50%. Ari nayo mpamvu leta yashyizeho ibyumba byo gukonjesha abantu badafite imashini zibikora mu ngo n'imodoka zabo. Izi nkongi z'umuriro zatewe n'imirabyo y'inkuba irenga 12,000 yakubise mu bice bitandukanye muri icyo gihugu. Gusa abahanga mu by'imihindagurikire y'ikirere bavuze ko batakwemeza niba ubu bushyuhe n'izi nkongi zabukurikiye bifitanye isano n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Abantu barenga 700 biganjemo abageze mu zabukuru bibana bamaze kwitaba Imana muri Canada, bikekwa ko byagizwemo uruhare n'ubushyuhe budasanzwe.